Ebe nothing will be here TV so Atta Kusi wine from Koda Bimbi Tima Council Kakadache. Oh, Atta Kusi will be a no fancy Tasafo. And Mr. Timmy Bobo Free, Corners Babies. From Corners Babies, I'm called Cornerstones. From Cornerstones, I'm called Liberty Professionals. From Liberty Professionals, I'm called Amidas Professionals. From Amidas Professionals, I'm back Kumasi ASANTE Kotoko. Kotoko, I'm called Ash Good. From Ash Good, and I'm back in Fesa. From Kinfesa, and I'm called Gold Stars. From Gold Stars, and I'm called Heart of Lions. The fans are Atta Kusi Obia Nimino Kumasi ni. Atta Kusi no. I don't know Gomez the time I'm son na me school no. Na satam na Nunu Gomez the oil striker no. Aba. Na me so mi gina chekura mi timi boss shot na abehye. Ti akwabi je ho sa no say we dey Nunu Gomez pa o. Na mo dey flame Gomez. Call awunya de bebo Kotoko no from some moment net saying so we feel Kotoko first be boy net saying o Kotoko de na yo Kumasi nyina obi ape Kotoko abo. Nti mo Liberty na me bo mo de mo na mo me kasa say me mo Kotoko na mani age pa because Kotoko dey big team in Ghana. Oh high moments Kotoko low moment match bempa na bounce we are farmer match ben na bounce we dey dem na me pa. Oh match am boy a manage pa ye ko Africa ye nu ma ye bo no ye bo 0-0 obi an shebi and then match am boy a manage pa because na Africa be first time in Africa boy na manage match am ni anye so ye the same nu ma ye ba ya ye bo do mo dey sha amoka mo a mo dey ko central no and then ye dey mani anje ho kra amoka no mo kwa supporters are charge net saying you need ho don komo na nye easy Kotoko na ye sha amoka mo ni ye tutu nsuo ba ana pa buffalo for satan buffalo for the police for the guide na ye tutu nsuo ba na ye rewrem na amoka ni mo she e ko du central ho e fifrati obi a nye just next match dey ye win dey ebewu e say by force ye win next match ti na nye easy kra na nye easy mulu sutu uma ewa ha na afro supporters no a charge obi e ba mo so na mo sheki na sheki because na dressing room na yes yempie ye de ka na amoka na fa stadium ni inside na be gina na bia yewu mu de ko park ko bo match na na yewu abase ti hono me de oye nya ye save because 10 enim na ye be fa wura amoka ni ba amoka ni na nye easy na emu o shi na amoka ni mo shi ya park ye nyina egum sa nye easy na nye easy eti mu wo na mo dun koma na dem no wa ntumi di na be na kasa zata wo bia di supporters ni abre ye ko ye wo supporters ni biemu because amoka no se ma wo bia ye wu ya see Edu Central yes obi an fa kan go di vie Atta Flyers okobo mo mutwe mu Messi e dey na sport o Atta Flyers there many chase it bomb man can because na nye easy journey ni na nye easy but be area da yetimi we survive na nye easy ti next season dem nim say e dey ya recruitment ni na ma mo ye ni there e be bomb ma o ma start league ni ye so me da masipa